Zdravo drugari, kao što vidite, danas je sa mnom. Kaže, kameraman je. Ujake Duki debeli! To je prva vežba. Danas radimo vežbu za žensku. Špagu. Danas će vam Maša pokazati za žensku špagu. A sutra imamo trening. Učak, naravno. Vidite moje kikice, brala sam kosu. Da vidimo kikice. Koja je prva vežba? Wow, kako su ti dobre kikice. Ko ti ispao kikice? Baka. Ajde. Ajde. Koja je prva vežba? Ajde. Prva vežba je razgibavanje sa leptirićima. Može, raskorak. Evo, zauznete stav. Raskoračite, ajde, lepo pokaži. Tako. Stavite jednu nogu i onda Tako. stavite oba dve ruke, pa... Ajde, sad drugu nogu, ajde. Eto, je naredila leptirića. Ovako uzmete, širite, držite pravo stopala, ovako. Stignite, širite i širite. Držite stopala. I onda trebate ovo do kraja da stavite. Eto ga. I prelazimo na treću vežbu. Naravno, opet ćao drugari, ovo je samo bio jedan, kaži drugi. Nastavak. Nastavak, inače. Ovo je treća vežba. Pokaži drugarima kako se radi treća vežba. Širite noge malo, ovoliko. Dobro. 1, 2, 3, 4, 5. I tako 5 puta. Opet nastavak drugari, naravno. Dok ćeš da prekinaš, kad to može da bude jedan običan video. A ne prati po 5. Što prekinaš? Ajde. Trebate da se ovako prste. I drugom rukom. Daj. Ne, dve ruke. I isto do 5 brojimo. Spojite ruke i nagnite se i do 5. Ajde. Glava dole. Ajde. Ajde. Ovako kažem na jednu broj. Ajde. Tako. Ajde, pa što ne broj? 1, 2, 3, 4, 5. Isto. Stani, bolje na ovu stranu. Kamermane, ej. Na ovu stranu da ne me sad mi... 1, 2, 3, 4, 5. Na ovu stavite nazad. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kada ste sve to izvežbali, Napokon možete da uradite. Vidite, sad ja ne znam baš, ali... pogledajte kako je Maša uradila lepo špagu. Ne znam baš toliko, jer da. I to je to. Sad čekajte, mušku originalnu predu. Ajde. A žensku... Da. Mušku znam. Bravo. A žensku malo. Da. I naravno, drugari, bacite taj like i subscribe i naravno kliknite na zvonce pored. I naravno zapratite me na Instagramu i neku TikToku. Ćao. Ćao. I naravno i mog ujaka. Ćao.